Okay, irugita yaroten mga kasin, iti dito nga gundawa intayon denggen ti panakaibasa ken panaka idrama. Dati napadayawan nga surat nga may kanbiag ita nga malem nga agapu ken ni Jerwin iti Ilocos Norte. Ana pauluan iti Dita tuladen datatang ken nanang. Sagudayan nga rod ti surat ni Pagayam a Jerwin. Dear Kasin. Sakbay man ngayon nak ibinglay ti pakasarita Kasin yung nga pagkidawak pa yan ti pamalakad kada kayo. Idanon ko man tinabara akablao ko kada kay amin nga agserserbi di Tanemars Studio. Kastamaten, akablawak na iti padak nga dumdumngeg kaya nagbiboy iti deto nga programa. Nakaragrag sakak idita nagkalaysa kamin ken ni Ella nga kaayan-ayat ko. At daan kami nga duwa itinatalged nga trabaho kasinyong. Siyak, at daanak iti pwesto nga adda ka sosyok may isang pagtarimaanan iti luglugan uno talyer. Idinto nga ni Ella nga asawak ket may isang elementary school teacher. Angem gaputasan pa nga umanay ti gaputasan pa nga umdas ti urnong mi tapno no makapatakder kami ti bukod mi nga balay. Nagtulagan mi nga rod iti asawak nga agnaed kami pailaeng iti family house mi. Akaden nami datatang ken nanang ko. Manugot adagos ni Ella kasinyong tapatsen na nga agserbinto datatang ken nanang nga mang tarabay kada kami iti panangirugimi tibuklen mi nga bukod mi a pamilya. Kas agserbida nga guidance mi so dati mga advice kada kami no anya dapat ti aramiden mi no anya ti rumbeng aramiden mi tunggal da dumteng sumangbay nga parikot iti agasawa tagagangay laeng kano iti agasawa nang ro nakadagiti nabiit pay nga agdenden na nga addalata gagangay nga sumangbay nga parikot saan nga pagkinaawatan ding iti agasawa ket ididamo kasinyong kasla mabainak tanasingpet ken nasayaat mo ti langin-langin datatang ken nanang ko idi ang idi bumaket ken lumakaydan ay na kasla da mala aso ket pusan nga kanayon nga agapa nga jak pulos impagarup kasin nga isuntot makaited parikot kada kami ken ni Ella nga asawak iti panagden nami akas agasawa ket kasto man nga rugyak ti amin kasinyong. Agap apa ka di manin datatang ken nanang lakay? Uwin nga rod bakit? Dak manamo kadakwada. Uri nakabasbasit abanag pagapaan da. Gagangay lati kasta lumakay ken bumaket. Uri man datatang ken nanang ko. Kanayon da nga agapa. Unang nakababain mo. Nagsaritaan tayo di. Nga agnaid ta dito itapno ti kasta ket. Agserbida ko mga mang tarabi kadatag. Serbida nga pagwadan ta. Tapno ti kasta. Amutan di ti araramidin ta. Bayat iti panang bukil ta ti pamilyata. Ket mabalinta met nga amirisen ti amin nga saan ta nga kasapulan ti panang tarabay ti sabali nga tao. Ket nakababain nga ro dito nga aramidin ta. Ay na awan ti pagbainam. Ta kami nga ti pamilya yon. Paset nak ti pamilya yon. Ket maawatak mo't ida. No kanahin taman nga agapa. Nagregabit lang bakit na nakpagtalnayan ida. Bakit no? Anya ti aramidin da. Bakit no? Saan da lang aggapapan nga sinsinong pat. Bakit no agtinang randan. Ay na tatang. Ureda kami jerwar ken ni Ella
mangmangig mi ti panagsinsin nung batyo itay kay ninanang. Agad ninanang mo ti pagbagaam saan nga siyak baraw. Ay na, binagbagaak mo ninanang. Ang imsyak pa iti ungtan na. So garot ti kunak. Pagbakitan na amin ninanang maun. Nakalalaeng nga sumanao. Ungtanak iti aon, yaman nga ramidik, sumapul latabot iti pang kontraan na kanyak. Ay, talapan ang ingatok ti saka kamangan. Pero pagparparikutan na launa yan, ininanang mo ti bagbagaam sa nga siyak. Ay na, liklikan nyo lang ako man na tatang. Agpadpada kay mo nga na agpinpin na tanggan. Nakababayin laing kini Ella. Taimbagbagak kadak kenkwa na ide, sakbay kami nga nakidin na dito. Sakbay kami nga nagkalaysa. Nga da kayo tagserbi nga modelo mi, pagwadan mi. Ay kita, ninanag bugarot ti bagbagam sa gasyak. Nasaya at akbay, no nasaya at ninanag bukan niya. Una yun, aya. Ala, pasensya kan barok Ure siyak mat kat mababainak mat kini Ella nga manugang ko. Angam day tamot tatang mo nga main. Kung bakit isarding namutan nagiti sigod nga madi nga raramidin na itatanagasawa kan kat adda dito iti manugang may. Alabay nyo lata ni tatang nanang no basid lang nga banag tapno sa nga dumakkel tapno sa nga karapan. Kanay kay nga sinsinong bat no kanumot ka bumakat ken lumakay kayo. Isumot pa nagap-apayo. Ikit isuna nga raw, ti bagbagam baraw, tanong nasaya at mo ti pakpakita, nagad nasaya at mo ti pakpakita kinkwana. Kanday tapan naging inom na, sardig na kuman. Kitam napan man nakin inuman, napan man nagbarbartekan. Problema tumanan na subangpait. Ay naya. Slawam mo ti paatiw ka na kayo nanang. Nga talaga Agad ni tatag mo ati bagbagaam, ta isuna mo ti maditer aramidin na saan nga siyak baraw. Agap apat naman natatangkit nanang. Uwin nga ron. Kasano? Nabartek manan ni tatang asimang pa. Bebe, alat ako man ni nanang aminan. Lalo ti kasta nga nabartek ni tatang. Kasaritan ako mainton mausawanan, inton kabigatan nan. Ay naibagbagak ba't kin nanang deta bagat. Ang imawalat ta. Awan na pulos ti paati yung kadakwada. Minagbagaak pa di tata nga isardeng namot tintagin inom iti arak. Ang imawalat tama. Ay na. Bakit di nagtalnadan. Naulimek matin dito balay. Mababainak launay king kabagat. Ha? Anya ko mati pagbainam. Anya ko mati naramid mo. Mabainak nga rod para kada. Kada ito pagpakita datatang kinanang. Gagangay laing ti bakit kin lakay dayta. Makamot no panaglambing dalay dayta panagap-apad da. Tsak man na mo kadakwada ta. Saan dapat nga kasta idi? Nasayat pati langan-langan da. May sipo didi 5 kay bimagadan. Kasta nga talaga. Unang kumakit mapanunod da maamiris da nga. Adda ka dito balay. Addatan nga gasawa nga makipagnanaid dito eh. Panunutin da ko mamat. Nga posible nga maka-impluensya ka data. Deta nga ipagpakita da, deta nga raramidin da. Ape nga min nga pa-impluensyaan talakay. Kit adamit ka datan no pa-impluensyaan ta. Bakit? Adda ka datan, no tuladen ta nga duwatir aramidin datatang ken nanang. Tikit mo sawen. Di tanto ipalubos na may tulad ta katakwada. Kituan Saan ta nga tuladin ida nga kanayon da nga agapa, kanayon da nga agsinsin nung bat. Nagsayatin nga mangikudeta ken ka bakit?
No kasta, saan nakto nga apaan? Depende Ha? Kulam nga di mo kahit nga agapat Depende ano awan ti basol mo, ang imno da basol mo, no saan lakid, no nadagsen, alakit rumbing na laang nga apain ka. Ha? Ang imaymayat ko man no saan. No lakid dito saan ka nga garamid iti madi. Iso nga liklikam ti agaramid iti biddot, liklikam ti agbasol. Kang runaan na, liklikam ti agaramid iti pakasaktan ti riknak. Talaga nga saan ko kayat, nga pasagitan ka. Bakit? Gaputay patpatig ka unay. Bulero ka nga talaga. Kitagpay sumet. Isungarod ngayon kalay sa ka. Bakit? Alakit sapay kumaa. Nasaan tanto nga talaga maitulad ka datatang kinanang. Nasaan tanto nga agap-apa kas kadakwada. Saan nga kanayon nga agapa ko naman. No ay man adal saan nga pagkinaawatan. Awatin talatan, ti may sakin maysa. Amuta ko mati agadjas. Amuta ko mga pagbigyan ti may sakin maysa. Mayatakta ko ng bakit. Manamungak. Kino adadete di tamaliklikan nga mapasamak. Nga mabalin nga makaitid gura iti maysan maysa. Wenno pakasakitan tirik na. No mabalbalin. Ket ananusan talatan. Amuen tati amuta ko mati mamakawan nga daras. Nga saan ta nga ipalubos nga dati agbalin nga parikot ta ken saan nga pagkinaawatan nga mabayag. Gusto ta ko nam. Nga kasta dati mangmangig ko. Saan tayo palubos nga bumigat. Ti anyaman nga parikot nga sumangbay kadata. Kaya na. Naskin nga pagsaritaan ta. Tapno na ti kasta nalawag ti amin. Kaya nagkinaawatan ta. Rumbing na laeng lakay. Kasta ti agasawa. Dapat adda iti open nga communication ta. No adda ti parikot mo, ibagam kanyak. No adda ti parikot ko, ibagak ken ka. Agdinulong ta, agbinulig ta. Takas tamamet ti agasawa lakay. Wen bakit? Kat naragragsak to ti panagasawa ta. No kasta nga kasta ti langin-langin ta nga saan ta nga kas kinitatang kinana nga karapaan. Kanayin na nga saan nga kinaawatan. Wen lakay. Ore kasanot ore anya ti mapaspasamak. Teriden ta tirik nata no adaman iti dita kayat. Ket nasken laeng nga pagsaritaan ta. Mayatak launay da kita ibagbagan bakit. Ket sigurado nga naragragsak tanto manen. No matungpal ken maaramid ta kita. Wen lakay. Talaga nga. I love you so much, bakit? I love you so much to lakay. Awan ka di pa'y tagpitpiti kiti tiyan mo. Jak pa'y amo Angim, agtry talata. Itatag din natan. Gundawayan tan. Oras ta. Ti amin nga oras. Kat maaramid ta ti kayat tangaramitan. Makaaramid tangarun ita. Ti kayat tangaramitan bakit? Ha? Ubing. Kayat ta ti agaramid ti ubing saan ka di? Kawan alakay. Agasawa tangarudan. Ken kayat tamot nga duwan. Nga maandaan ta iti anak. Uwin bakit? Uy! Abay. Di ta pa'y rinugyan? Uming-inga rin? Una bakit? Urin di ta pa'y naginarakop kin naginagek. Inarakop kin inagkankan iti imagination ko. Anya? Itay ka pala ang rabrabawan iti imagination ko bakit? Sige nga talaga. Kaslata mo lang dadamo. Hindi nabayag mo tin nga. Namin adumatin nga daras nga. Ada napasamak ka data. Yung sa balilaeng mo. Sa balilaeng ita nga agasawatan. Kat nagsaritaan ta. Nga iti kaanuman. Saan tanto nga tuladin datatang kinanang. Nga kanayon nga agapa. Ay, nagragsak to nga tanti panagden nata akasagasawa. Bakit? Numapasamak ti kasta. Ay, katuwan nalakay. Iso nga kasti ko nahin ko ibagbaga.
di ka agar aramid, iti pagapaan ta. Takas tamot kanyak. Uwan bakit? Oh, may kang arutin. Rugyan tan, nga aramidin, ti kayat nga aramidin lakay. Iwan, ti ubing bakit? Ah, mm, mm, ah, Oo, nagganas ka nga arakupin bakit? Saan mo na iandag baka angas? Ay, sorry. Aguri ka. Opay, gusto ko ni mo ti panangamal mo ti bibig ko. Kas na mo madla amalan ti buong ang iwat kon, pati agong kon. Sorry, bakit? Excited aklaan. ah, mm, mm, mm. Kasta, mild lang. Lakay. Bakit? Oo na yun, bakit? Kasta unay tiragsak ko, bakit? Kastamot kanyak lakay. Jak to pulos mauma nga mang rumromansakin ka. Nga mga gig itinadumado mga positive again. Agyaman aklakay. Ne, aguri ka. Agap apa manindag iti dwa. Baybayam lata idan. Baybayam lata nga agapadan. Sa bagay. Saan damot siguro nga agdin ng ran. Tapno no di madisturbo ti aramidin ta. Gawin lakay. Rabawang ka nga ro din bagat. Lakay. Bakit? Sabsabay ang samot ni nanang nga sumanao. Ay, kanitatang. Uwin nga paiso. Bakit? Dakon bakit? Nakainom ka kadi? Ha? Jerwin? Proceed lang bakit? Nag-birthday kami ni paring Marlon. Nagpaala, Jay Italier. Saan ka di ngayon bilin ko king ka? Nga gabuta masikugat. Kat agpagatangak iti prutas. Niya, ayuwin na lipatak mo tin. Bakit? Pasensya kan. Ano kaya't mo kat inak? Ay, saan na tan? Kagura na ka di bakit? Saan lakay? Saan ka kagura? Unang nakabaso laking ka. Uwin nga agpaiso. Nagpagatang kagahim kanyak ti prutas. Takayat mo't mangan ti prutas. Angin, napukaw pati ti panunot kun. Bakit? Gabuta, nag-birthday kami ni parang Marlon. Nag-aawis iti inom. Takman lang nga makita nga nabartek kay ti Urayla. Ay, pasensya kan bakit? Naimasam nila ti nagtutungtong. Kit api nga mabartek ka kung ano nagtutungtong kay laeng. Siyempre, itagtagayan dakman. Pasensya ka nga talagan. Tunubigat. Inak to gumatang sa paek to, ha? Gumatang to iti prutas sa kayat mo bakit? Sige lakay. Namnamaig day ta, ha? Into no bigat? Uwin bakit? Ay, sorry nga talaga. I love you. Sorry. Inako niti silid ta. Unay mo ten. Nimbaglagit din ta sa anak hinungtan. Ni bakit? Unay matlat pa nakalipat kung aminin na ti prutas nga pagpagatang na. Nimbaglagit din ta. Man nakaawat ti asawa. Sa nakas ti daduma. Nga natangsit. Talaga nga naggasarak iti asawa. Naglabarin.
Sakto mapaniti silid mi. Tabumawi ak tuking pana. Nakadigos akong bakit. Op, ngayon. Nausawan na pen. So nga, mabalinta nga, agsibog. Makaturturo kak launa yan, lakay. Anya? Oh, nabiitak laeng mo ka napan naglabar yung banyo, bakit? Kan, igamumot pelat cellphone mo, iti sumre ka. Bigla nga makaturog ako. Maturog kami ten. Masapakan to pinubigat nga, mapaniti talyer. Uri ba, pagbiglaeng bakit? Rumi na laeng nga si Buganta, dati inmulak a biniiti ka unggam. Alan, nika. Apo, diti pagbagik. Anya? Saan ka mabalin nga arakupin ita? Sigud mo't nga arakupin ka, maturog ta bakit? Uwan nga, nasakit itakyag ko. Anya? Ano? Basta, na eskwela itay. Bayat nga, gaw atig dati eraser ti whiteboard. Medyo na-dislocate dati abagat. Drubing na ko mga ingka ipailod. Bakit? Saan? Okay lang. Basta saan na kararakupin? Kahit nasakit ti abagat. Nasakit ti takyag ko. Lumtig aging katakyag. Good night. Good night, bakit? I love you. Uri ikis talatan. Naturogin. Nagalistumot lang nga nakaturogin. Baka madilatimod na. Ang mga agalin na ti sakit ti abaga na. Maturog akmat nga rin. Jerwin! Jerwin na panam! Jerwin! Ay, ni bakit ko na dyan? Blah, ito. Basta. Upat nga limit latan. Ay, sige, manong. Umayan bakit? Umayan! Ano nga tati baga na? Apa nga tapupukawan na? Bakit? Nagkapuam? Dati darwar. Apay? Makaungat ka di bakit? Saan mat? Tiyamok na makaungat ka itayin. Apay ka di? Imbatim dati, imbiling ko keng ka nga, insaan ko, saan ka di? Di insaan mo ngayon na, ay wing, gayam! Nalipatak mo, na pa naman amin. Ay, limabas kami dati agpatay at weteng, kinamakam ko, tatiam mo na siguro, awanak. Kada kami dati alalagaak nga, taytayaak. Naksat ka di. Kit permi nga naatsyanin, ani. Kit no jakpin naangot akit awan talaga naksat ko ma. Ay, pasensya ka nga talagan bakit? Api agtitaya ka man tiwetingan aya? Sa paminsan laang mat. Saan ka di nga nagsaritaan te idi? Agurnong tan. Kit ngayon, dandani ako naganak. Kit, rumbeng na kumanga. Ikatam deta, panagtaytami tiwetingan. Sa paminsan laang mat bakit? Amok pa, hinagtaytaya ka ditalyer. Ay, samat. Bakit? Bayam, tikatikton. Di dyan lang kami, alalaga kami di dyan. Ang mga pumutok, nagdagdagkal ti sakit tinakim ko, bakit? Ay, kasano nga ron saan nga pumutok? Saan nga rumwar? Ay, isa man, rumwar tulat ta, bakit? Kaano nga rod? Into no, adunton ti naitayam ngem deti atiwem? Anya? Isarding mo kuman. Saan mo kami nga panunutin deta weteng en lakay? Tapno ti kasta, awan ti saan ta nga pagkinawatan. Di ba? Nagtulagan ta, nga saan ta nga tuladen dagiti dadumang nga gasawa nga kanayon nga agapa. Uwan bakit? Kitang yaman at saan nga apaen. Iso nga rod, nga isarding mo daytan. Tapno di ta agapa, nalawag ka di? Ha, Jerwin? Lakay?
Uwin bakit? Maudi nga rod ni Jayan nga panagtayak. Ah, nasayaat. Nasayaat no at kinawatan ta, lakay. Ni, ano yun? Ano yun, bakit? Bakit? Ano yun na buong? Um, plato, lakay. Ah, pingan na. Duwamit ka plato dito na buong bakit? Pasensya kan. Saan ko lang yung gagara? Ah, ah. Di ba ko naking kang ano, adamureng mo, idiretso medyo pagyan ng timureng. Saan mo nga iwarwarang nata dito yun? Uwing gaya mo ya. Dati simbang puweta kami, nagsukatak, na nagdigos, ay inikat ko ti batok. Ipangkunto no, makadigos ako, nalipatak mo tin bakit? Pasensya ka na. Adun sa laon iti panpanunutin, Jerwin Lakay. Tadi mo maten malagip di kiti rumbeng nga aramidam. Di kiti kanahin kong ibilbilin keng ka. Ay, pasensya kan bakit? Ah, ala, agyamanak na nakaan-anos ka launay. Sa anak nga apapain o reno. Dadi kiti mading aramidik. No, malipatag di kiti bilin mo. Iso nga rod, nga kanahin ko ipalagip keng ka. Tabaring no saan mo to nga malipatan ng lakay. Nalawag ka di? Ay, bakit? Nalawag. I love you. Sorry. Ala, sige. Ito naman minsan. Namnamaik, Ito naman minsan. Jack to kaya't nga makitan. Nagiti mureng mo dito. Nga nakawarang laeng. Idiretsom indi pagmurengan. Nalawag ka di? Bakit? Nalawag unay. Okay. Sige. Inak nga roden ilaba. Dagiti nagmurengan ta. Itang lawas. Ay, bakit? Tao may nagtutulungan, mabalin ka di bakit nga into no mamin sa laangan. Da ngamin lakad mi ni paring Marlon. Da ngamin mapan mi kitain nga piyesa. Ket mabalin mat madamdama. Into no malpas tang aglaba. Kalak masapol ko lang titulong. Kaputa mamumet. Washing machine mat bakit? Uray pa'y Ket into na nga rod agbagkatak kadigiti ropero deta timba nga naglaon iti nalabaan badbado ta pero okay la kadiking ka siya tagbagkat ay gure ka bakit nasisita dati papanami mga numaunaan da kami di kati do mga buyer ala sige nga rod lakay ingka nga rod iti kahit mo apapanan no nasisita nga ko ng data ala sige di naklatang tultulungan makaungot kan samad bagat saan lakay saan promise sigurado ka alain ka nga ron din tama nga numala daw ka iti papanan nyo kini parang Marlon tasyaklat tiyagla ba kabailak mo dayto sige bakit agyaman taman nakaawat ka kung naanos ka launay I love you saan nakakigasan abay siyempre naglanglang etak nga nagubra nabangsitak diyak pinagdigos okay lang saan mala daw kan ingkan makaungot kan samot bagad saan lakay di ba nagtulagan tan nga saan tantong agap apa nga di tan tutuladan datatang kinanang bakit ingka karoden sige nakaroden bakit I love you Anya ka di DJ tatang? Ay, jak madam mau. Jak mo nosto dete atap ko Ti anya tatang. Kaslag dabdabog ba ti asawa mitain. Iti daira na nga. Sobre kak iti balay. Nagpigsa ti panagilibag na tiri daw. Sano idisura digiti gum na ka. Kaslag dabdabog. Daka di parikot yung baraw. Nagapakay ka day. Saan mo, tatang? Awan mo ti amok, malagip ko nagapami. Kin tatang, never kami pa nga nagapa iti asawa. Imposible mo tabaraw. Ure na minsan, di kayo pinagapa. Saan pa'y tatang? Ngamin, nagtulag kami ide. Saan pa nga masikog agad?
nagtulaga mi daytan. Ti anya. Nga di kami tupulos tumulad kada kay kinanang kanayon nga agapa. Ay isalbag. Apay ay kitagbay sumay tatang. Kanayon kay nga agapa ken ninanang. Di mi kayat nga mapasamak tumot kada kami nga agasawa dete mapaspasamak kada kayo nga kaslawan laawan ti pateg nga marikrik tayo ti tumunggal maysan. Ay napateg ni narang mo kanyak nagruna no saan nga sumadaaw no saan nga agungugay. Kasano nga din na kayo ungtaan. Di yung mataramidin, di kiti pamilin na. Ay, pambilin ka. Pag sardingin na ka, uminom ka. Di kami pinagabambo kung uminumak itiara ka. Tila kahit nasa unin na nga ka, idyan nyo kumaan ka po talakay kayo. Tadi na kahit nagsakit kayo, tatang. Kasi ti panangisakit ni nanang kada kayo, panangisakit. Detakid diski na sumana una, detakid na ungat nati katin na. Baka high blood. Di yung kami nakikanti pagungtan na no di ma-high blood ni nanang. Hey, amangan may tulad to mo deta ka manugang ka ti asawam nga ni Ella. Amangan ma-impluwensyaan na ti asawam deta kinasuman na una. Baka balintupay nga marites ni Ella nga manugang ka. Itatang nga talaga. Ang magpaiso parok. Awan ka diti pag-apaan yaw. Agpudno ka kanyak. Awan tatang, nanasingpit ti asawak na anos, man nakaawat. Ken saan nga kas kininanang nga sumanao, ken kanhayon na ka nga apaan. Tadinak may pulos inapapakat. Ay siguradwom lang paraw. Amangan no adar aramidem nga dinakayat. Ket agtep-tep pelaan ti asawam. Ha? Saan tatang? Talaga kiti nga man nakaawat ti asawak. Saan nakas kada kayo kininanang? Ang apa man datatang kananangan bakit? Dinggima. Bakit? Kuna agap apa man deta lakikin bakitin. Di data ko matuladan nga nakaululimag, nakataltal na, nga minsan tanga agap apa, taman nakaawat tanga dwa. Tanga data, saan tanga kaskadakwada, nga datay na pride, ket bakit? Di nakasabot dingdinggan. Saan man? Anyamot ng ortima ko nam. Agyamak ta. Tikasking ka, tinakayasawaak. Sigurado, nga nauli may kakanayin ti balay. Tawan iti sumanao nga asawa. Api nga, nagsinay ka bagat? Awan. Madila ti magbagi. Apay. Adala problema, di eskwela. Pinaayabandak namin. Iti principal's office. Abay. Adda nagreklamo nga mesang estudyante. Anya ti reklamo di estudyante? Nadiswak namin di ubing. Anya. Jak na tapilan ti bagik. Gaputa, aday naramid na nga madi. Inungtam ko malahay nga. Saan ko nga ron nga natiritirik na. Tsaka mo. Ado nga min, di kiti paka-estresak. Kasla ison tinang ibuntunak diti estudyante. Anya. Angim saan ko ngayon gagara. Naramid ko ngayon nagbabawi ak na dagos mutlaen. Iso nga makisarita akto agpakpakaasi akto iti naganak iti estudyante. Nasapay ko matamaawatan dak ket mapakawandak. Api ngamin nga itamalaing ada na baot mong estudyante. Never, saan ka di nga never ka pa nga nagungunget ti uray la iti estudyante. Tako na da nga rod, nga si kakanon ti kaaanusan nga maestra iti eskwela nga pangisursuruan. Nga di mo amo ti agungkat ka digiti estudyante, di ka ti pupils mo. Diyan ka ron maawatan tirik na. Gusto ti kunam. Italaing nga mapasamak nga adda inungtak ti urela. Ken nadangrakpay, ken nadiswakpay. Anya ka diti pa kay si estresan, bakit?
Adu, 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 anya, kas kumaitan niya. Basta, maturog tan, di mon amwen, tapno awanti saan ta nga pagkinawatan. Ngimrumbing na laing ibagam, no ada problema. Kati bagag matin ti problema. Agungungot ka di bagat? Ay saan? Saan ko kahit agungot? Sa bagay, nagtulagan ta detan. Nga di tan tutuladen datatang kinanang agkarapaan. Ala, baring no, masaritaam to deti naganak di estudyantem Tabaring mapakawanda ka, kat saan da kan nga ireklamo pa Diyaklamo No laki di man nakaawat deti naganak ti estudyante. Maawatan dak siguro, tanabangagbat kid deti anak ta. Wen nangem uri na bangagbat ti estudyantem ka. Maano sa mida? Italaeng bakit nga napasamag da ita? Ala, di mo panunutin pa Tapno, saan ka nga lalo nga maestas bakit? Tapno, maikat ti stress mo, maikat ti man, di nakarakupen. Abay, kagura ka di bakit? Api ko makagura ka. Madlaw ko nga kasla di mo pa kaya di paarakop. Saan? Maistresak lang. Kat syempre, kahit ko marelaksak. Agkang kalatang ron. Saanan? Maturugtan, kahit ko taginan na. Sige. Hindi man di jahin. Bakit? Bakit? Damot man na buong pinggantan, bakit? Ma'am, nakalain na ti walis. Saanin, syaklatan? Syak ba ti nakabuong? Abay, nagalis ka di? Naibatam? Uno na dingkal mo? Diyan ka mo? Saan ko lang nga mapagsusurot ti araramidek, ti tatrabaho apay, panpanunutim ka di palaing diti napasamag di eskwela? Siguro, ken adupay nga banag ti panpanunutik. Sige, ingka iti kahit mapapananin. Saan kami nga naglukot ita bakit? O di, ingka ta kahit mapapanan. Anya? Tapno makatrabaho ti balay. Saanin? Tulungan kalatan. Saanin? Ing kalatan gini paring Marlon. Tabaka dalakad nyo. Awan bakit? Ada sa baling alakad ni paring Marlon. Dito yak labalay tata. Sana ka rumwar. No, kahit mga di rumwar na. Intagpaspasyar. Saan latan? Mayat madlaan nga. Kabulana mita. Mayat no agpagnaka. Agtrabaho klat at balayan. Tulungan ka. Saanin? Kayak dito Urin may saak. Makadlawak yung kabagay. Kasla niya. Kaslap apain nakmat. Anya, siya. Naan. Apapain ka aya. Talaga? Sigurado ka? Isuti ko naman. Isa bagay, inaklatar jirwarin ada mapagkugatangan. Medyo dandani maibos dito grasa kinji talyer. Tapno no, di kami maibusan. Alain ka nga ron din. Inkan. Ni. Islamullah, itabtabuin akong bakit? Saan? Apuraeng kalaeng, tapno magatang mo, di kahit mo agatangan, lakay. Nakaan-anos ka nga talaga, bakit? Man nakaawat ka launay. Maglakid din sikatin na asawa. Kat sigurado nga di tanto maitulad. Kada tatangkin nanang, nagapadaman ngayon, bigatan, parbagaw, nakasagsapa. I love you, bakit? Inkan ko nak, tapno makatrabaho akon. Wen, lakay? Uwan, bakit? Indak na rudan. At damot pa nagriknak kasin yung aklunek. Kasla nga saan nga nasaya ti panakisarsarita ti asawak kanyak.
Uri ibaga na nga saan nga gungunget, tasaan mat nga ngumato ti boses na, naisem mat nga kasarita na, angem ti tono na kat kaslang nagbaliw. Nagbaliw ti amin nga tono ti panakisarita ti asawa kanya kasinyong. Jakmat kayat nga dasaan mi nga pagkinaawatan iso nga no anya ti bagana kat tong palag. No patalawon na kat tumalawak. No ibagana nga jak tulungan, akit jak tulungan. Tama nga mat no kontraek kat isunto ti pagrugyan ti pagapaan mi. Nga makadlawak kasinyong nga saanen nga kas idi ti kinabara ti langen-langen mi nang runa ti kinalailo mi ti rabii. Di na pa'y unay kayat nga mag-agkanan nga kasaan nga kas idi. Hindi ko agad permi kay ayo na no ag-agkak ti tinged na, ang agkak ti pingping na, ag-arakupag, ag-agkak ti abaga na, ti tiltil na, ang imita. Kasla kanayon ng ibaga nga di pa nakadigos. Kanayon ng ibaga nga agatlinget. Ngim numot ti rabii nga arakupag ibaga na nga madibagbagi na. Makadlawa ka talaga kasinyong nga kaslag tip-tipil ti asawa. Angin mayatmat ko na, tapno at least saan kami nga agapa. Angin kasla madimot. Ada digiti mangmangeg ko, nga gagayem ko, nga addaan iti agad-adal nga anak da, iti pagadalan nga pangisuruan ti asawak. Agdinamag meten nga nakaungungot kano meten nga maestra ti asawak. Saan kano nga kas idin ti kinaanos kinasingpet na nga mangisuro. Basit la kano abanag ket ung-ungtanan ti estudyante. Maladaw la kano ti maysa nga minuto ket ung-ungtanan ti estudyante na. Madmadi ka di kasinyong deti nagtulagan mi nga saan kamin tupulos nga agapa akas kadatatang kinanang. Saan mi tikit ko sawen ket saan min tutuladen ida. Saan akas kadatatang kinanang nga kanayon nga agapa. Madmadi ka di iti maysa nga relasyon deti saan mo nga maipek sa tipungtot mo. Mayat kanyak tirik na iti ta saan ko pulos nga mangeg ti asawa nga sumanao deti agungunget agnato ti boses na deti pagsawsawan na saan mat mayat tirik na kidi ang imita kasla maururnungan ti asawa kasin ket sakbay nga maladaw ti amin agkidawak man ti balakadyo. Anya ti rumbeng aramiden mi nga gasawa tapno no ti kastagat maliklikan mi ti anyaman nga parikot nga mabalin nga tumaod kadeti nga tulag mi deti set up mi nga di kami tupulos tumulad kadatatang kinanang nga kanayon nga agapa. Healthy ka di ti kastoy nga tip-tipelan mi tip-tipelan ti asawak ti saan nga mga apakanyak tapno laeng makuna nga awan ti pagapaan mi. Tapno laeng makuna nga awan ti di mi pagkinaawatan. Dahil ti nga rod, ti pakabuklan, ti pakasalita kasin, sakbay nga maladaw ti amin kat madadael ti relasyon mi nga gasawa, agkidawak man ti balakad yo. Yunakmat ti agyaman ka di kiti makaitin balakad. Kanagyaman ak ken kakasin ti anos ken laing mo nga nang ornos, nang tilbiag di nga pakasalitaak. Nga sapay kumakat nakaibati ti adal, kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. Ken nagserbi ko mga liwliwaken pagsarmingan ti biag ti amin nga nakangeg. More power to your program kasin yong and God bless everyone. Gari kami yung biig baraw. Tatang, gari ka, sursurat akin kasin yung. Ay, iraban mo ba? Isurat mo mati problema ni nanang mau. Anya, tatang? Anya ti ketyo sawen? Isurat mo dita. Anya ti arabida. Tapno ti kastab. Agtalnan dati ang hiwat ni nanang mau. Tapno saan nga sumarao. Parikutan na ti amin. Ay, anya matay tayo magbagam sika. Protasya. Deta ni nanang mo ngagtasya. Ay, sikakit di Ti parikot ka. Dakdakkel ti parikot ko keng ka. Tandaan am dayta. Ay, sana. Api ko siya kumaman. Tinakil ti... Ay, sika ano, saan ka sumanao? Saan ako kumakas-tao? Ay, saan ako kumaman ka sumanao? No saan ka sa niraramidan? Matayuak man laangin. Eh, diyak man lang mailipas dati di surat kaun. Dati karon ti pakabuklan, ti pakasalita kasin. Kaya nagyaman aklaunay keng ka. Tuyag parikot saan lang ti asawak ti parikot kon kasin nyo. Parikot ko pa yun datatangin nanang. Ala,
Tuyag problema pagayam mo. Ay! Rodasya ang subliga! Ikaw man makiinuman! Awa, bibiyag mo! Ah, yung naitigit yan. Tuyag problema pagayam mo. Jerwin, iti Ilocos Norte.